Yes, mumaze mute. Uyu munsi tugiye kwivugira ku mukino ugiye guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Bugesera. Ese uyu mukino ni umukino w'ikirarane ikipe ya APR FC iraba ikina. Ese iyi kipe ya APR FC ifite amahirwe yo kuba yatsinda uno mukino? Ese Gasogi yo ifite amahirwe yo kuba yatsinda uno mukino? Uyu ni umukino w'ubutangire mu kanya ku isaha 12:00. Bayihinduriye ku isaha moya, ni umukino w'ubutangiye ku isaha moya kuri Kigali Pele Stadium. Akaba ari umukino nyine w'ikirane APR FC iraba ikina n'ikipe. Turaza kubabwira 11 ari buze kubanzamo hano ngaha hagati y'amakipe yombi tudatinze cyane, kugira ngo mwimenyere uko bimeze nawe urebe se yino kipe koko bitewe n'uburyo umutoza yayipanze ifite amahirwe yo kuba yatsinda uyu mukino. Byose turi buze kubira, dore ko ngo ari umukino utoroshye cyane rwose. Ikipe ya Bugesera rwose ari ikipe nayo ijya igenda rimwe na rimwe igakara rwose ukaba utapfa kuyicika. Ikigaragara cyo APR uyu mukino iri buze kuwugora cyane kugira ngo ize kuwutsinda. Abasore b'ikipe ya APR nk'uko mubibona ku mashusho ni abasore bitoje neza cyane, bakoze imyitozo hanyuma bakaba bayikoze ku munsi w'ejo. Tugiye kureba noneho saa 11 ya APR FC iri buze kubanzamo. Mwizamu n'undi nk'ibisanzwe APR FC tuhasanga Pavel Nzira, ni umuzamu mwiza cyane ariko wahuye n'umutoza mubi, abakinnyi nyine n'abatoze neza ugasanga ntago bari gukina neza nyine tu. Gusa nyine ni umuzamu mwiza Pavel Nzira zikugora ariko abura abakinnyi bamufasha. Ubundi abona ko ikipe ya APR FC igitego kimwe nabwo yakigomboye, ngo ntago ari ibitego yakagombye kuba itsinda. Kuri kabiri rero tuhita tuhasanga aho ngaho umusore ni Byiringiro Gilbert. Byiringiro Gilbert rwose niwe nabahagaze kuri kabiri ya APR FC. Gatatu tuhita tuhasanga kapiteni Niyomugabo Claude, ni umukapiteni mwiza cyane w'ikipe ya APR FC, nubwo nyine uyu mwaka APR FC itameze neza, agiye ihura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Kane turasanga Arius Wane mu mutima w'aba defense, araba ari hagati cyane hariya mu kibuga rwose ari kudefanda ikipe ya Bugesera. Gatanu turahasanga n'ubundi nk'ibisanzwe kuri gatanu ni Kerema, uraba uri kumwe na Arius Wane. Ariko kuri gatandatu tuhita tuhasanga hagati mu kibuga n'ubundi nk'ibisanzwe ni Tadeo Ruwanga, rwose gatandatu arayishoboye, ayikina neza cyane rwose muri iyi kipe ya APR FC. Umunani n'ubundi nk'ibisanzwe ni Ruboneka Jean Bosco. Umunani rwose arayimenye dore ko ayikina neza cyane, nta gutegwa rwose, ubona ko umunani niye arayishoboye. Ariko hano ngaho tuhita twigendera ku icyenda ku ruhande rw'iburyo turasanga Dushimimana Olivier Muzungu rwose uruhande rw'iburyo kubera ko ari umuwinga baca uguruka cyane, niye nta bintu byinshi twakwirwa duteraho documentaire kuri uyu Muzungu, nubwo ikipe ya APR FC ihagaze nabi. Ku 10 turasanga ku ruhande rw'ibumoso bwo Mugisha Gilbert Barafinda. Mugisha Gilbert Barafinda niwe urabahagaze ku 10 ya APR FC, muri 11 ari buze kubanzamo. Rutahizamu Mamadou kabisa nawe arabahara ari gutahizamu se ibitego arabitsinda, bibuze kugenda bite. Turi buze byose kubitega amaso turebe kuntu biri buze kugenda. Ni ku isaha moya kuri Kigali Pele Stadium. 11 tuhasanga inyuma ya rutahizamu ubwo Mamadou Lamine Ba araba ari kuri 11 ya APR FC. Ariko uyu ni umusore ukomoka mu gihugu cya Mali, ariko Mamadou agomba kubanzamo kubera ko Victor Mbauma yavunitse. Nabo ngabo 11 rero bari buze kubanzamo. Ese nuko ubona APR FC yabanjemo utari kubanzamo? Nuko nguko rero tugiye kwirebera kuri rusange imbaraga z'umukino, uko umukino umeze ndetse n'ikipe ifite amahirwe yo kuba yawutsinda.
Ubundi ikipe ya APR FC ni ikipe imeze nabi muri iyi minsi, dore ko ifite sezo mbi, ntiba ari ukugura nabi, ariko bakaba batangaje yuko buri muyobozi wese muri APR FC isaha n'isaha agomba guhabwa umuryango akerekera akagenda, kubera yuko ikipe ya APR FC ni ikipe itari gutsinda neza kandi yaguze abakinnyi bahenze, ibagura amafaranga menshi, ariko hakaba havugwamo n'ibibazo yuko bagiye babeshya ngo batarayo, ngo bagiye babagura nyine bakabeshya ngo babaguze amafaranga menshi kugira ngo bagaragaze ngo bararenze, ngo bazi gukina, ariko babaguze makeya. Management rero ya APR FC ndabona itameze neza muri iyi minsi, kubera ko ikipe ya APR FC ntabwo iri gutsinda neza. Sinzi niba ni ikipe ya Bugesera iri buze kuyiva mu nzara. Ni ikipe ya Bugesera nayo reka tuyigarukeho rero, ni ikomoka mu karere ka Bugesera, ni ikipe itari buze koroherwa n'uyu mukino, nanone bikaba bitewe n'uko n'imbaraga ikipe ya Bugesera ifite, ikaba ishoboye kuza gukitsa amahirwe menshi barayiha ino kipe ya Bugesera kuza gutsinda ino match, kubera yuko nyine ikipe ya Bugesera muri iyi minsi ntabwo yoroshye, dore ko n'ikipe ya APR FC basigaye bayifatirana bakayitsinda uko biboneye, kubera gutakaza amakipe agiye atandukanye. Kunganya na Muhazi ni ibintu bitashimishije abafana hamwe na gato, kuko Muhazi rwose ari ikipe bagombaga gutsinda 100%, ariko birangira banganyije. Abafana ba APR FC ni abafana bari kwijujuta cyane, barakara cyane, bameze nabi, dore ko ikipe ya APR FC iri kwitegura kuzahura na AS Kigali, ndetse na derby zaba ikomeye cyane ya Rayon Sport, ariyo benshi duhanze amaso. Ese ku ikipe ya Rayon Sport ni ikipe itoroshye, nayo ni ikipe ikomeye cyane muri iyi minsi, dore ko ihagaze na neza ku mwanya wayo wa mbere, urebye neza n'igikombe yakegukana. Nihura n'iyi kipe umukeba wayo bizagenda bite? Ibyo byose tubibuze kubitega amaso kabisa, tubitega amaso turebe ukuntu bimeze. Naho ngaho rero twaba ducyoreje kabisa. Niba ukunda nawe Kibale TV, wakibuka gukanda subscribe niba utarayikanda. Iyi ni Kibale TV mu makuru agiye atandukanye, cyane cyane y'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkaba nshimiye umuntu wakanze kuri subscribe. Muri iyi minsi twujuje abasubscribers 10,000, ubu turi guserebura, tumeze neza. Muri iyi minsi nzatangira kubatamo utuntu tw'udutips ukuntu kabisa, mba mbashimiye. Nuko rero nsoje muryoherwa na match mu kanya ku isaha y'isa moya igiye guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Bugesera. Ababetinga namwe nimugende muterekeho mukurikije uko mubibona, murebe amahirwe ikipe ifite, murebe n'ikipe iri buze gutsinda uyu mukino. Ciao rero, nuko nasoza. Niba uri mushyano nkaha unibuke gukanda subscribe.